Sa whai lau ngā le au whola I vai aso sa tolu na mawai nei. Ia tu tatou whale mo ia aso vai aso fia. Wha. Na tō e se ai ia tu le au whola sa lolo wina le la o ai o le atua e ai ele tatou whale. Ia ma whamalo si ai I tātou. Tai fōle te tālo mo le mātou malanga. Whamoenga mau ai le awa noa e whamalo si ai whanau. Ia. Ho te lei la unga I se lotu. No ule manao ai. Whisootai. Ine tātou usolo tātou wholau wa dasi. Ia una te malolo. Ia ma tala noa ie mo fai ona mafuta ma losi atili le li. Ioane mua mtau mua fai upu lima. Fai longa le ioane mua mtau upu fa fai upu valu. Ia male mata upu lima o le fai upu lua se folu tolu fai upu ia la tatu fai tau. Lima o le mata mua valu o le mata upu fa lua se folu o le mata upu lima fai upu ia tolu le la tatu fai tawina. Ia le no inga le leile fai longa o ka mai lima o menga inga ia awangi koe kau su ela o pepa. Ia fai tau o tua mau so sao la vai ai le fai tauma. Ia fai mai amene pe o iai lau tu ispa ia. Fai upe lima. Ioane mua mtau mua fai tau. Le nei fo I le feau na matou fa longo ai mai ia te ia. Ua matou fa I loa tu ai fo ia te outou. O le malama lava le atua. Ai le ai lava se pou liuli ia te ia. Valu o le matau poe wha. Fai tau. Se le alofa o le iloa e ia le atua. Awa o le atua o le alofa lava ia. Luas fulu o le matau poe lima. Wa ia fo ina mai fo I le mafau ia te I tātou. Ina ia tātou I loa ai lo o moni. O iai fo I tātou I lo o moni. O I lona alo o Yesu Keriso. O le nei lava le atua moni. Ma le so I fua I whaavavau. Ta ofia ina lau fai tau le fai upulena. A lela o toi fai tau o mai fai upu e lua le ilunga. Ma toi fai tau o toi le fai upulena. I se fai tau ngai malama le iai ona o le tatou ngana fai ngata ina. O lenei foi le feau na matou whaalongo ai mai a te ia. Wa matou whailoa tuai foi a te outou o le malama lava le atua. Ai le ai se pou liuli o ia te ia. O se le alofa. Wa le iloa e ia le atua. Aua o le atua o le alofa lava ia. Ua tātou iloa foi ua maliu mai le alo o le atua. Ua fua ina mai foi le mafau ia I tātou. Ina ia tātou iloa ai o ia le o loo moni. O lo o iai fo I tātou ia te ia le uamoni. O lo na alo o Yesu Keriso lea. O ia o lea tua moni. Maleola e whaavavau. E leo whata tau o le whalini unga le nane whai umole mole. O lo iai o ia o lea tua moni. Ma le soi fua e whaavavau. O le whaopunga le nai ei male o lo soifua e whaavavau o lo na sao lea o ia o le tua moni male ola e whaavavau.
This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. He who does not love does not know God, for God is love. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. He, Jesus Christ, is the true God and eternal life. Lo mai tua tua o oia le tua whetalai. Lo whina lo mātou te langona lo whetalai mai. Te talo le nei tai ao le mawhau malamalama e te au mai. Nei e whalongo lo mātou nei whale ma mātou langona. Ma mātou fia lo mātou langona o lo whetalai mai. Ma lo whai lo mai a te mātou le nei tai ao. Te talo mo le tino keriso, o le uso, lo mātou follow pea le nei o nanga. Ia langona lo whetalai mai. Ma whaamalo sia i mātou i taimi lo mātou wola ai lo mātou tua. Au o mai luwa leo le mea whainga luenga i le ata mai o oe le atua i le suafo Iesu. Amen. O le sau noanga lo tātou ali e tusai ma le sakara meta ma le sau ningo le whaamana tunga i autou whaia le mele nei, le tali suanga le nei, ma whaamana tunga i a te au i aso lava tau te ae wa tātou tala le melea. But this is battle declaration. O le whaamanatu i lo tātou ali i ai tātou, o le taua le manu malo i Yesu le sātau. O le taua. Ma whamanatu mai ai tātou ira ia mauti noa, le tātou whale, le tino keriso, ia mauti noa mai lea teimi, e moi lo kerisian. It's a reminder to the body of Christ that from time to time, from generation to generation, you must live as a real Christian. Why? Because the world will make people fake. Ang nga lue mai le ni o le rolangi i tātou uma, ma le taua leo whesoa i nai i tātou uma o le tāua. E moni le mea lea. E moni le tangata le tautalatu, e moni le moli mau le whaiatu ai mo le langa. Au iai Australia e te leilolanga i leo tātou uma e whalongolongo i upenga e te whailangi, te iloa na pēna ofo i se tala whailaunga ua tūna i atu, tātou whale. Ai, na longolongo ea o mai lea sole, lea a fia o le lalolangi, le ngata i le au le taliton, o le au fōlinga e taliton. Ma e talitonu moni, e ngalu o le tama lea na whasiotia o 𝗗𝗓𝗏𝗏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 𝗏
tui nai le lalolangi le fatuatua. Pe fa pe fea ona tu atu le ola o le tamaititi i le mea lea na talitonu wai. Ma lona fatuatuanga i le li. Ma le a fia i le rangi lona maliu. Na ala langa i tangata i le tua, ma tapua i tangata i le tua. Fai mai le moli mau ano wa i ei tangata na lelo lotu wa toyo mai le lotu. O tangata le eitu pa iau fa penau na sa ili, they see something that they haven't seen before. Keu sian, tos fulu ma tasi pe tos suma lua tosang. To tas to lua. Yang, peilam o to. Ale lulu wina o le tino ke riso i le melea. Le lotu o le atua i le orangi uma, le ngate atu ni fafu tato uma. Le lotu e whana le tamalea ona o lona taritonunga. Le fefe tau tala i leli. Le fefe so sofa le anga nuu wa si omi ai Amerika.
le fefe whawheto ai, ma whawsa ngai I tangata. Ia wa fia I le ngalu o le tele o keusiano malili. Wa lulu ina I le tele o keusiano na ona tau. Wa lulu ina I la tau e tutu o le pule la e leo ni whaila o moni o le fina ngalo le tu. Wa lulu ina I la tau e la tau te mau tofi. Wa lulu ina I sili ai na o nafo mo mafau fau. Am whai e o mai le tala lea mo o mai sa moa. Mangalu au te iloa na pau au ale si whasalalau o lo whaalongo I sa moa. Na au ale si whasalalau uma la tau te mi loa le upumoni. The BBC, the CNN, o whasalalau uma. Le whasalalau e wale si whasalalau o sa moa. They are all fake news at the most. Au o mai e tātou wa lulu ina hai I tātou le teimi lea tātou te iai malo tātou wola. How many fake Christians in Samoa? Pe tō whian tangata le moni o le ola I Samoa ma o lava I le lotu. So ai o tōi nā maliu atu ai ma le whaiwhi au lai titi o te mahaloa whaiwhi au so uliuli o wadi pakam. I read this man's materials. O te whalongolongo I ana la unga pe a uma tātolo sama o whalongolongo I listen, great man of God. Aloi whinau. Ma aloi le fefe whafta iai le anga nu. Ola I tangata le anga nu e le ngata lo lai le rangi au o so solo mai to tonu o le lotu. Le fe au ma le pese a le whai fe au lea. O tātou wa oi le teimi. O le lama tianga tele o le lotu e le mai fafo. O le lama tianga tele o le lotu e mai to tonu I tangata I to tonu o le lotu. Ma mea o lo whai ai e le li. Tangata o lai lo lotu ai le moni le lotu. Hallelujah. O le taua lea. Lui tawina ai le lau langi ne deitei. And that's the question. Fesili ai talavo uma. Am I a true Christian or not? Am I? Fesili ai tangata uma e pisa I le atua o le alko inga keusiano le elo keusiano. Ano maalili. Ma fuanga leo le taalo mai o le lia lorangi teimi o tātou o e ma wha matauina tangata o le tele lao keusiano e alo I le mea e saunga le muai. E leo si keusiano e ma whaina tū. E leo si keusiano e ma whaina tautala. E leo si keusiano e ma whaina whaleo. Today, sa whalongolongo ai le conference. Na whaia I Amerika, o le ingoa le conference, o le anga numa le whakeusiano, o le toila langa ina, o le taula inga le conference le tele o launga whaifi au. It's time for the Christian, walava ia le ngungu. Walava le ngungu. It's about time to stand and fight back. O le mele tupo I Amerika langa, a e tautala o fasala oe, a e tautala o kilia ese oe, a e tautala o tape oe, papena le winga le tala. There is fear. Fa mai le tala le si fai viao. O le fisili ne fai tātou Amerika. Ma le lalolangi. Na fa pe feo na tātou wo o mai le mele tātou teni. How did we arrive at where we are today? Wa ngungu fai ngā malo pe alu solo te te mo salemi. Ngungu. Ka lepe aku ia mea, faleanga aku ia mea, and the government are silent. Alai fasiotia la malau keusiano. Today, faitau fia fe keusiano lai fasiotia in Nigeria. Nothing is said about it. Aya faini mea keusiano ele tele de tautomia. E ala langa le langi e wala unga ina ma fasala wina le. Tu le avanoe fai poi le tane ma le tane ia, that's their free choice. Celebrate le langi. Ai so stanga tau le tu ma te atu. O le oki le mea. O sawa ina le mea. O tātou samone le winga la tala fai fe au.
O le fotoa tatou toe wheala e. Ma tatou whesiri na whapewhea o na tatou wo I lea mea. Whawhewhea. Whamai le tala le whaiwhea. Lea ngao la ngā lue ngā le whiri ua le ngā lue mai. A lea ma moe a le loko. Lea ma moe a tangata le atua. Lea ngu a tangata le atua. Lea la wo le teimi e whai atuai. Ai whai mai lau langi. Don't, that's hate speech. No whale mo ma whauwhau. Very subtle. Tau te o ia I Samoa tai au le mele. O lea. E le toi whaingo fia I ona toi alanga se mea tau se kerusiano I le ame o tono o le tu. Why? Because this is where the world is going. O lo tatou no foi lu malala fanga. O lo tatou nau e tu leile fionga le tua. A o mea lo fai mai United Nations por kalame sa mea fai mai. Ui mai mafutanga fafine. Committee. Ui mai taulelea. Ma mea umalava. Ma mea mai fai mai fafo. E ma nei e whai ngofie, langa tau te iloa i ngā, au le tau o tātou loa, subtly, is a new culture introduced. O le anga nu, ese le mea le tūlei mai. O le malama na whai mai le mea le o si tia o le whawhine, e leo le tau o whine, o le pule le mea le si tia. E wa alalanga I tangata. O tātou whanau, au ina le lei, whanau tene, au ina le lei, just listen to their propaganda. Ma mea o lau whai mai nei, ma tūlanga, wholinga matango fie, but the world culture is coming in. Ma lue mai lava, le mea lea, o lea le wha moe o ia mea. Ia suia atoa le lalorangi. A world without God. Tātou mafulia I le mele na, e toi whetau tau wai a tātou Samoa, whawhen tātou whetau tau wai, o kerusiano mori, ma kerusiano nao na tau. O e ola I le fionga le atua, ma e le ai. And the church tu mara le matala le lotu, o tangata la vai e, whaleanga le lotu tai au. O ti akono ia, e whaleanga le lotu tai au. O au so soangi e whale ngā le lotu tai au. O whaiwhe au ia, whale ngā le lotu tai au. Ai whalongo mai. A iei tangata whapea ngā rika ko mele. O au koua, kou ke whale ngā le mele kai au. From generation to generations, we're going to change. So e le whaingo fie le mele tātou te ei. Malanga lue ina mai o le whina ngā lo le tua. So the answer to this, o le tali o le mele, kusia yoang, o le whamalosi a yoange, mo tātou, le nan tātou a ai ma whihinu ile, mele. Praise the Lord. A whai whamari tala le rio tātou o le malamalama lo rangi o le whamoe o oe. Whamoe o oe le tangata le atua. Whamo moe oe tea mai sele lei le leanga. Hallelujah. Tātou vai ei nei teimiua. O le tele o tangata I e pisa nei le atua le. Look at the household. Let me say this with boldness. Lela o le tele lava o whanau. Teine o lo tūle ia le melia. Just look at the families. Broken families. Broken marriages. There's no submission to their husbands. Look at that. Look at that. O le tele lava o tūpuranga talavou e whapena ona. O fia ia le mele. Well, pasa. O le sa ngā tūspaia. Exactly le tala tūspaia o mea tutupu. In the last days, people will become lovers of themselves. I only look. And then we have problematic families tomorrow. Community. Society. Kako fale. O whaia kua ngā po o kolua ia so kere ilang. O le makua I kumu o lo paelo e fia sa. So ngofo o Simon. Amen. Ai man kako fale.
whainga tau o ko wainga langa ko ke le whalongo le upole atu. Whinka. Tau te pisa i le atua ai tātou te le whalongo. E whai au kako magao. So aku kako ngu. Makai. E maleper kako ngu o kou keo le loku. Ai whai me au kou magao ai le whai atu sa malea mi o taunu atu spai. Le angai le loku. And the devil steer all this. Le. Like. Toelupe 𝗗𝗏𝗏𝗚𝗚 kusi akoa yoange mua lua kolu whalima yoange lua yoange kolu. Kolu 𝗗𝗏𝗏𝗚𝗚 winga i le atua. Mua o le atua le malamalama. Lua o le atua le alofa. Tolu o le atua le humoni. 𝗗𝗏𝗏𝗚𝗚 o foi upu yang kako foi. God is the light. God is love. And God is truth. Le winga o le tamara le malamalama. O le tamara le alofa. O le tamara le humoni. O Yesu le malamalama. O Yesu le alofa. O Yesu le humoni. O le anganga pa ia le malamalama. O le anganga pa ia le alofa. O le anganga pa ia le humoni. Amen. So le sa mali mo tātou le tai aole nei. Se fa upu fa pea fo i lea se me loi tau ailo loto. O le mana onga o le taimi. O le keusiano e moi. The need of the time is a real Christian. O le au lotu e moni. A real local Christian church. A real preacher. A real teacher. A real young man. Real couples. Praise the Lord. That's a need. Na whalongo lei mai langa le lo tala noa tu le folo sangare. E moni lo le keusiano na i lo la ia le whai ngofi o le mea. E le whai ngofi. E moni lo matai le atua na i lo le whai ngofi o whai wa matai. E moni lo whai ngā luenga i le atua e lo le whai ngofi ngā luenga ngai ki whai. Kei la talatala me le la wawa iatu le wachim. E amata le tusia yoane i le ata lea. O lea le ata. Mea ta o le mongi. That's how John introduced his letter. O le mea na matou vai ai. E moni. O le ola na matou vai ai. E moni. Mai yoane. Le upo le ola. E le ngā o se aonga. E moni. Se ngā tango iai lima ia. Kango iai lima. Le tino o le moni. Na matou mili tino fatasi. Na matou no nofo. Ai fetala i mai lo pumoni le. Le pumoni na le mau te fia fai lo atu ia. That's strong. Now tu mai le e tato. Mini. O le tato che ola i lola. O le mele le wa mo o mia i le kaimele ngei. Whawhitai le atua. Whalongo le mele tato whai. Tai le li. But here is a challenge. O lo tato wala lea. A whai e fia i loin ka ngaka limo i Yesu kango mai lima ia. Kango mai lima ia. Kango i limo. Seisi ka ngaka lima. Loa i limo Yesu. E mongi lima ia.
O lima i loa i lima Yesu. O vai i loa ai a o Yesu. O le ngutu lea i loa ai fofonga o Yesu. O le mafau lea i loa ai le mafau. Look at me, you see Jesus. Sau i le lotu te i loa ai le tino o Keriso. I o Yesu. Le talamou lea. I'm not fake, I'm real. Amen. Real. Not fake. Fai mai lola i o tala lea. Okay. Now, God is light. Okay. Lala winga o lea tua le mamram. O lea tua e paia. O lea tua e mama. Okay. He's light. He's cool. O le kerisiano la. Na te iloa. Ua mafuta ma le atua le tama. Mafuta ma le atua le ala. Nga lue ai le mana o le anganga pa ia. Fai mai la ia. O le kerisiano le na. E le ola anga sala i luma o le atua. Real Christians e le ola fia i le anga sala. Fake, true, real Christians don't keep on sinning. Falonga mai. O le sia mianga o tu se yon. O raunga mo wa o atu. O le taimi o onga fa no stika. O onga fa no stika. Fai mai. E le moni le tu tino Yesu. Lala leo le amaka fa perku se yon. It's real. It's God incarnate. Fai mai foi le onga fa no stika. Ai lo le tu le. Ele fai na lo wola nga sala. Lenga o le na pawa le me moni nga le nganga. A le tino ele ai o ele o le me leanga. So ele fai na lo wola nga sala. Tu solama pa oil tanga tole tu. Ele fai na lo wola lotu. Mai fia e fai la wa mi on sala. La onga le fa no stika. It's okay. You can know God and still sin. Why? Because matter is evil. Only the spirit is divine. Familiar le talayon. Le ai. God is light. Le tua mamlama. E pa ia le tua. E mama le tua. E le ai se pauli uli le tua. Le wingo le pauli uli le. E le ai se anga sala I luma le tua. E le ai se mea te teilu I luma le tua. No sin in God. Hallelujah. Tato fale fala molongo mai. Vi ia le tua. Waftai fala ino lo wang. Le mele wa tupu. Tau te o tai ao. Wale eise winga o le mulilua. Tupu langa talama ulai o le lotu. O isi foi lai pepese ai lunga I le mele. O isi fai lo. Ala mai fai le feu sua inga. I fafo le fai poiponga. And so many young people in church today still do sex outside of marriage. Whoa. Whoa. Famantala tu spaya. Ele faina tupule na mea. I se mea tau se carry siano money. Why? Langa ole tua le malama. E sa vali la le tali mala fino le tua I le malama. E ola fapaina. Ele ola anga sala. Na falolo mai fana ole tua, mai le temi. E pa u ai ole tali. Ai ese le pa u. Ese le faipe ole mea. Le teilo. Ole anga sala. Okay. No. So, ole fa mau ninga mua I le melia. Ole keushano e usta. Obedience marks a real Christian. Obedience. Ole uskai. Ile tu. Uskai. Ole mele ilo ai le lotu. E moi. Si, falonga mai, tino keriso.
God is not impressed with the number of us that goes to church. E le whanga e tia le tua se numero le au whai se kalesia. Le numero se wha pia wa ola doesn't impress e wha pila ma ona tautala ia i statou o kamkaukia. No. Na pau a tangata e whanga e tia i le tua ngar keu siango e uskai. Mark their life. Obedience marks their lives. Hallelujah. The world. Lala le famatara tu ispaia. O la to ilo le tua. Le ilo le tua e ma futa me au keusian. O e talia Yesu. O faula ina le o le fa maoninga le melanga o le uskai. Le uskai lo fala marka ko fale. Fai des ka ngaka o ka ngai loku le samu bo nga roite. Ngai loku le sa sooi. Ai na saula to lotu no la puan kivi o ke maka mai ya o ko umal. Uskai. Uskai le ku. Oi le to uma o fa na mai le tua la ko ke fa le mi ko fa longo. Fa mai le tala le tu. I don't care po le ala ma fo la longi. I don't care po ala unga la unga tangata. I don't care o le tala tu spaia. O le mele ilo ai fa nga o le ku fa nga o ke Apollo. O fa nga o ke Apollo e fai le nga sala. Fai le mi o le kong. O atali o le tu. Ma fa na o le tu. La te fai le mi o tonu i luma o le tu. Period. Period. Amen. Famalo singo e. Famalo singa you have to make a table leo tatou te ia lai lunga. Alai lunga. Ala lunga la le tau te tupu. And the devil is working. Sky da upo le tua. Se sky da upo le tua. Sky da upo le tua. Le ai ni me ka o fiu so inga fai kua ko fai poi ponga. Wa fale tonu i tatou fa na fa maulalo to le tu ai falongo mai o le tele la volta tu falongo i le mele ai le ustai ai o le fa o popo ngale ma for killed i lo loko because you sin against the flood of revelation. So le fai alo loto mai le ano no ai o fe au mala unga le tu le upumoni but you still do it. Sin. I know that. Poi solo. So e tolu fa mauntinga le tusi ako ayongi le kusi ako saua lum kauko. And that evidence sol mele wo mo mien tanga tau stai le tu stai tu sa pe fa ingata. Ole lui tau lea e allo tangata i le stai le upo le tuo onole. Oi, sa falo lo mai tatou fale. O ko ngari e akoro le so misala ngari e ele kanga ka o luanga o le uskai le ku. Simple as that. Ai siringa maku ya pe afa o lua uma o lua le uskai le ku. O tai no le se fa maungi o ngambe where the spirit of God is there is peace. Let me tell you, symbolize that. Wo fayo tato loto. Wo kia ila upenga wo manga ole kuli ale. And it's what we want instead of what God wants. E ma sofa ka kongu la la ma fuanga e ye pule wo le uska ile ku. Simple as that. E for tato. E le o ka ku le me uma kwa ya kuile. Praise
the Lord. Amakal kusia yung ela makal makaupon mafukanga. Kolu fali makal ngoi kulang akari fango kako fanga wale tua kukusala le ya testia uska. Lua ole alofa. Lewo kapelengia ku lau makolau maruia sa foi. It's a love. God is love. Le tua alofa. Vai mal tanto fale alofa le tua. Ora fa vita ule le telo che usciano e pisa le tua. Ala mo qua como ile le alofa. As I look at the world today, Faftai uma vai atu le melei, ai alulu le Facebook, o la vai fanga le uor feitanga. E a maka mai lava la ufai loku le feikanga. Le fanga le uor le si vai. O café. O to tonu foi o kako ainga pouco isa mo ai o mai le loku. Ale feitanga ia makau kia. Lele wingal gamia. I'm sorry, but you are fake. You are fake. Toi mama ia ta topo e pe moi lo kerusiano, pe moi lo aleluia. God is love. Sa fa moi mai ia le laulangi le lotua le atua e mata matala le atua le mele loa i outou o so outou. Le ngata le alofa le atua le alofo le tasi. Se kisi la fo le ska kanga yo ka fa pemo se kisi. Kisi la fo le ska kanga ye. Ja, e moi ngakis. E moi ngakis. Aya, e moi ngakis. The church is killing itself. The church is deteriorating its more. Why? Too much hatred. What if you know why? Otangat. Al mele loi de keushan of the world. Ainga. Ba fulir kako ya kako. Ai ave vesi mal komik. O ko e vesi. O ko la kau mai, ba vesi ai. A fale la lolangi kako ele kua ia se joko kua ia lava so son katoliko fai fa waso fikul fai fa we fakasa kua ia ma. What are we preaching? Au kako ainga foi sa makau e mafuli a ke ko la me finka ainga foi se ko museme. Ala me fai fa ma losi ai me. La me koso ai le maso me. E cerca o le bele la tato wodi. Fai ngata. Fai markala Yesu. E koe fa laka I lama I le isi tangata e pisa le tua. Le tangata o le tua. Will betray people of God. I love you. I was bought poto mo Yesu. Pamaila tala tus pa yol tanga tale alo fa la ola le pau diuri. Na tele ilo le tua. A me ka ko mafkam.
O fa pe fene fa so le lofa le tua le mafka. Tato walo lofa I tangata le tua e fua ia lato fatinonga. Pe faile lofa le tua I tangata e leo le fatinonga ai onga kangaka. We don't love people because of what they do. We love people because who they are in the Lord. Now, if I tell you see se fua, and we become legalistic. When all my will fight, mapo standard that's all. Tanto le mele te to fio to te lo se sa pagi o me e fai e to te mana e to te fito lofi fa le longa mai lava e tali atu le lotu le mele to te mana na to tato walo lofa le tuo tato walo lofa le na o mana fola atu le la uma sa to fa longo e le mele ali fa mai ese ile lofa le o tanga to le tuo o ka ko vai mai ngai fai kionga le fai ngai. It's always something to hurt somebody. Ale tanto tala fa mal tala tus paia se a se vi igual le tua per for ka ko lofa e ye longa fu. Ai alofa mai o que alofa foi. Ai fia malu mai lo pakua o okay ala kon foi e malu si lo pakua. So worldly love. Fa maguia ia te la to e fetu mai. Mem ka ukia le lo kio kama iki le ngok. Manga ku ngaku le lo langi fe se me la kula mai. The response and call luol kamal oleka makiki. We forgive you. But you made a mistake. You think you can kill the legacy? Well, the legacy is going to be louder and louder and louder. Why mafau nga kia ir kau kalai lau mongi? Well, porque el fongi mesa lau now you're going to hear the microphone and the megaphones. Falong mai lau whanau. Ka ringa ia. Whalongo whawhia ka ngakai whaifo. Amu ia le tau whale lotu. I le se kia ila whalong. Fo mai tanga tai tau whia inga lau lotu. I don't know. Kala mo ia le whai. I don't know. Hale kuanga kei ronga a inga le kongol mere. Hale tuana te ilon tangata mo i le tono le mere. I don't know. Whalongo mai whana o le tua. Kei mioli. Kei mioli pasuka. Kei mioli tū. Cosa pe? Totally. Fa o ta tau le tua tama. Ta tu walo lofa. Wa vai la Mosalemi ki nganga lungala lo mea e terrorist ai le kau kala le anga se Mosalemi I mea au terrorist left. Hau ka kou sole ko e mulu e kerisiango. O le lafa o le vai o le si kerisiango I le ilo ngisi anga ilua o e lo ngofo mala lau le lafa o lo kisiango. Al tala tus pa ior kwa inga lofa lea e le nga ngana ila ngutu le ka lail. Ele na ti ai le nga sala ai le ka lai nga sala oe. Elena tia ile pa uo ka ko fangau ai le ka lai fa lau I lo pa u oe. Why? Ngole lo fa ufi.
O le alofa i ufi. O le alofa i ufi. My son, my daughter, my family, my church. You know, Kiriso. O le lofangia I o le mawhewai. Tangata o le atua. Yes, hello. Praise the Lord. Uska. La. Le alofa langa. Sorry. Si fe payment mele. Le alofa langa. Ima yari karal kuspaya. E le alofa I se tangata o le atua I le laurang. The love of God. Because God is love. Therefore, o kangaka moia o le atua I le kangaka I alo lofa I le laurang. Kako whanga sa pere lofa. Awa tau te mana na o le laurang le winga ngā re kala. Do not love the world. Don't. Why? Kala kuspaya tala ya kopo a fo tangata fia I le laurang. Rika ngai le kua. It's hatred of God. A woman tala launga mai asolente nei. System of the world. La langi te le tua, fia fianga te le tua, la langi malava me fai le langi. Au normal le tua. We don't love that because we love God. Why? Ole mele ka fa ola ina ese mai lo nga. Ko fa lo man ka fa le, fa lo mai. Fa lo mo ko lo sa ke le fa lo lo. Lan tala tu se feso. Le kolu lea. Ngai oki ai. Oki tu le lorangi. Oki le ri o le fai pule lorangi. Oki kuinga ngau o kako kingo le lorangi sakangi ma kingo. Le kolu lea nga faola inga mai ai o ele ko. But God saved us from the world. Save le faola ina I tatou mai le lalolangi. Na kako feoki ai tatou walo mai lavo kako fia fai le awa Samoa. The world. Entertainment. Lots of fear. Mea le lalolangi. Kau wanga mangaia. Mea le lalolangi. Kau wanga kausala. Mea le lalolangi. These are the things of the world. And the world shout these things. O anga nu o le lalolangi. O filosofia le lalolangi. O le lalolangi manuia e ua ma le akua. That's the world. Le fa mai le kalanga. Kako polonga umai nga. Kako polonga I nga. Polonga ai pule ngari ma fai pule I nga. Ma polonga I kako sa moi le anga nu fa pau I nga. Na polonga I kako ko ia kuola au kuo mangu kuo ngu kuo le ala. Ai ngofo skafo se makai sa mo ngai fai le ia kuo ngi ala. Le ia kuo ngi ala. Lengi iku lungo la au. Lengi iku lungo la au. Lengi iku lungo au. Lengi sa ngi la au ngi kapu afangua. Lengi kapu, lengi sa, lengi ngamea. Le la langi la fa pau anga nu fa pau sistem fa pau. That's the world. Lengi o koe kaeli lunga kangaka makau fa malilia kangaka o feoki kunga mau. Lengi fua sai ngai mili ai o kingo mo fakami o vi o I limo.
lima le ka ele le fosa mo. That's the world. Lala wingal kala sistema o fo mai ga ke o ele e ngo male kua. O tele o fai atu nei ele ingi mele le o ele mele. Lala matala tu spai. O le kanga ka mo ya le o le kua. Nga kei lo le kua le alofa. E alofa le kua. I lofa i tangata o le atua. Alofa ye la ingo mai. Alofa ye la fai fili mai. Ma fuanga rinka kalol kanga o le kua. Mor kanga lai ingo mai. Hawa kumbul Facebook. Ika ngaka o le kua. Oisalo. Keilo a ele alofa. Amerika ko fali. Daddy is soki. So e pulea upe akal luo fa yarka ko lau. Vai, falo mala tau fangau. A ele alofa. Kapungi le ke Facebook. Awogi e ko e lungo Facebook. Awogi ko e ka se mea. A ele alofa. Awor ko e pu e so waka ke ngofa e mapu lo waka. Why? It is a sale color. O ela tau te lei loa oe. A ole ke pisa o el keusiango. Ale keimi e ma vavai wale ma vavalo fofonga e ma vavalo fonga i lau mea leka kaka. You know you are fake. E loa i oe. E loa i joinga tangata i oe. E loa i joinga whaifeau e lo whaifeau. E loa i koe ngā whanakua e whanakua peo mam. Be quiet. Oh, I love her. Sai me. Wa vai leo ki o kamala pe pese is tanga tai lunga vi ele cholunga. Ai pe pese is kanga. Pe pese is e loko mai si fai feau. E fale anga le mele. Me anga e mo mole finga o vale. Au oi ka fefe. Me ngai ngolo fa tupu no because truth vai mai. Ele ai se me ka se hate speech ile a ingole kua. Only truth speech. Na tala o le lofa o le upumoni e ku lei le lofa. Malolo mang. Yeah. O e o la lofa yo kwa mele ke. Too many selfish Christians today. Too many. Ole mangakua oe ke finga o vale ai se suri. When you become selfish o finga o vale. Finga o vale. Hello. Hello, ngari. O a mai sia ri nga ke luongo. O ko wa fing. O a mai sia ri nga ke luongo. O lo fa mo ia. A mai ska mai ka nga ke luongo fo wa tiri. Ia. O lo fa mo ia. Manga wa ile ia te. So don't love the world. Hallelujah. E o ka maka i fafu. Oi sole, fe, really. Whaingo feel, me. Yeah, well, let's come to the third one. O le kerusiano moi, o le kerusiano e tū mau leo pumoni. Truth. Truth. La leo pumoni. Yesu. O le atua leo pumoni. Le finangalo le atua le upumoni. O Yesu le upumoni. Na Paula valeo le uala e faola ina ile nganga o le tangata. O Yesu Keriso le li ma le faola. O lona maliu faola ina i tatou. Ma lona finangalo fai maila ia. I le teimi o fai ngofie na compromise ka.
le mi fai ngo fie ona la fai le upumoni le tua mahalo le tua e ku mau ai le tangata ke usiano e mo tu mau ai le lotu i le upumoni le tua truth o le fai poi ponga fai le o le tane ma le fafine period o feu suainga o le mea alofa i le vā o le tane ma le fafine e leo se fia fianga pule sa loto ai se kama ma se kenga nei fai poipo no o tato wanga i lolangi is gonna get easier to do that inga fie o tato wanga i nei le mea le tulai mai e le fai ngofia ngoko le mafo fau kala lo fai hu e le fai ngofia truth oi le ulu ka malo kingdom authority is men's authority not women's authority lau koi fai yak fai fe au tino ke riso if you argue against what I'm saying, contextually, kingdom theology. And I say, man, and people are trying now and many people are following that stupid truth. It's always men's authority. No, but authority was given to man. Not Levi's idea, God's idea. Now they are finally Matayo for fin. Okay? But listen to me. Listen to me, le mele pa fayale fa ko kai kako. Ola le mele ku nei melalangi. A society run by women. A government run by women. And church run by women. Marosia. Strong truth. Oh. Why on earth today le fulinga le societe o le malo le tu. Fulinga akore mea. We make our God. Le tua tau te loa. Le kue kalia yu mai mea. Fulia kola lang. Ale fauta uta tato. Kau ke fa sanga na mafka yanga le kayo. Wai wa makaya nga mafuli umakai kai mapule o ngalu nga ifafing. Fafkai le kua le o inga fafing and nobody can deny that. Praise the Lord. Atu ole melia is a different story altogether. Please open your eyes. Tino Keriso. Taida chole. Pino tina. Truth. Kele ma wai lo fa makalanga. Ka ko wa ia. Inum pule le toa. Ya utato wa ini. Aya. They're wrong. Over that. Ai tatu te fo lau male malama le lei de kai yala le fionga le kua. Malama le lei. Malama le lei ka ko de fionga le tua. Atatu le tena.
then it's not my word. True. So ke lo fai aku ngai leangan makai o finga ke lo fai aku ai. Ale tau ta tu fo lau makako malama le mele in the beginning. E ulu ko malo dai. Wa mana le tu e fa mai lo na malo. Ili vala o se fa finga vala au ko malo. Male fa finga. Liu tino tangata le tu e le liu kiu ka ngaka mai se fa finga. Ma liu kiu ka ngaka mai ka malo fa nga u mai fa finga. Fa vai mai le kale sia le tu le ta o le kale sia o se ulu e ka o le ko luo le li. Le braid, the body. But the head is the man, God, Jesus. A fio mai le tupu malo ma fa vai e leo se fa fine se pule anga fa fine. E il. E le avele abuse le anga nu o tatou. A fo fai kio finge le polonga nanga fa vole valea le pule ka malo. Valea le pule. No le tuai. So wake up. Le langi lu tatu ia la me ia salokonga. O mangau ka ko salokonga. O le mangau ka ko se fa ke usiano ia ilonga. Tua oi. O toi vali mai ia isi loku o kalia i fai poi ponga ia le ku alofa. O ka ile nga le ku alofa. E alofa le tu tangatu e au le alofa le tu le alofa paia nga kau ai Yesu lunga le sa taulo o le alofa paia o le alofa ta la il tato malo le mfino tupul menga ioi in region go but in principles wakali e ka ko sa mo le mero we accept it. Kako kalia. Le ofo kamai ofo fa finge. Ba mai le loku. O kako kalia. O kako kalia le o mai la ko ba la ko se vai vuli umi ma kamani la ko nguku ai asi koskoso ai lungal bubu le masoa yo vai. That's one thing I'm bold to say. Okay, lo le ya le ku pale le i ka o me o ke lo ko ye pie ke va ko. But let's speak truth. A le uskaya ka go fanga au le miriria. Au mai la lo fa no fa mai. Akakuse se fako ese. Au mai, o te alofa ia te oe, but stop doing this. Stop it. Praise the Lord. Truth. Ele a faina I tangata ele mori ke usiano le sau salotu. Ele a faina. Because it's not real. So it's a battle. Nale Yesu yo to fai le ngai me fa ma kunga. La le me fai uskai alofa tumau le opomoni o le alo Yesu sa kaula ile se me fai ofie was a battle. And ana la mo ye ola mari sa kaulo. Now is time for that. Praise the Lord. Now is the time. Kako loku lenga. Pai me lau whanau. E ama wele akua kaiau. My time will come. How are you going to stand? Whenai hola. Have fear. Praise the Lord. Kele me fai, kele folofolanga, kele upo foi kanga kasi se, ai le fako ese. Le fa maulalong fako ese.
O whai ngai o ka ngaka e le mongi ke usiango. E le ilo whato ese. E le ilonga se mesi si o solo a ieri se se nga whai. O tangata o le atua e yolo se se wha maulalo loko. Maulalo loto. Hallelujah. O mai la foi pese. 3 wha maoninga. O le atua o le malama, o le atua o le alofa, o le atua o le moni. Le whiau i ai tātou, o le tau o le moni o le tātou sta. Moni le tātou alofa. Ma moni le tātou tū mau ia o onga le tuspa ia. Whalongo i le onga le tuspa ia. Tino kariso, scriptures and scriptures alone. Wano wai le mau. Le mau perfekanga. Mau meo ka lai mai ngai wa wai le mau o mai fai mai ngai le lopo fela pu moni fa vai. Jesus is the only way. Se tu lai mai. Kau sau ye usul pese o tele le lofa se se kif ko le malo pese. Pese ia whalongo le upole atua nei tae. Wheo vaenga ia na lui ta wina ia. Au wheo vaenga ia na e la ngona le lei le toi whai mai o le atua. O bia le teimio le moni. Teimio le moni. E mele moni a e sau noa e whalongo tangata. Ai ai ni whawhita auli e whatali leo tangata ia te oe. Ai ai se mea o se whatali leo tangata i lau whatonu. Se ine bene na. Tōru whanau. Tōru ngali, lo vea i mau kou ia i o kua. Pawhe. A tali le tua ia te oe. Tali le tua. A e fia kua kuri le mea ngai ke inga e kua kuri le. Mai te talo i le tua tu samana na upu. Nei whalongo ai i nei. Wat chula vala au. Ai fia sau foi luma i te tō tuli. Nei sau lea ai te lei, te lea le mele.
Sau ni ngale areto malewa. O tolu whanau. O tolu ngalile. Alaska. It's a personal call. Ta ko ola vea umea makako ia kua. Ai langona visa mea kokuri. Ilo moleto. Hallelujah. No song, no piano, oe maleto. Hallelujah. Le tua o le malamalama le tua. Ele ola se tangata wana iei loa le tua. Ma fai pea le angasala. Ele ola se tangata o le tua ma fai mea se. Hallelujah. Total. Jesus. Hallelujah. Ese le lofo le tua ia te oe. Au umalau te talo na e tula ia ele iluma. Ese le lofo le neia tua. Ese le lofo le neia tua. Le tua whaamangalo mai I mantou lo fale. Le tua e pa ia oe. Te finangalo I le moni. O le olanga whainga tā. Ia o le alo I le ato le niu I la ustai ia te oe. Ia le whai longa tangataina lo ua lofa. Ia o tau tala I le upumoni lo ua lofa. Ia whaasili ia te au lo ua inga I lo ua lofa. Ia whaasili ia te au le mea hami o tonu I lo ua lofa. A lulu ina mea o le atua o le lofa. Le atua o le taua whale nganga. Ia I teimi ua matou alo ai I le ato le niu ma matou tutu I le upu se. O matou tu I le me moni ia I matou e la fwa I lo upu. O oe Yesu na o oe lava le ala ma le upu moni ma le ola. Le lava se isi. Na o oe maua mai ei le ola I whaavavau. Thank you, Lord. Tai mo lo whetalai mai le nei tai au ia I mātou. Praise the Lord. Tātou tūlai whatasi mai ma awe se pati I le atu. Eu sou kari o pesere
ua whape lava o nā lofa mai o le atua I le lalolanga. O ia au mai ai no nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatuatua ia te ia. Na ia maua e ia le ola whababau. O ia o le tongi ola mo tātou wangasala. Atoa fo I mangasala le laulangi umalava. Awana fina ngalo le atua ia whaalelei e ia mea umalava mai ia. E ala I lona toto I lunga o le satau. O mea I le lalolangi. Atoa ma mea o I le langi. O ia lava sabalo ia mai e profeta. E a fio ifo na te tau aveina o tātou tingā ma o tātou whanoa noa. E manua ona o tātou sori tu la fono. E momomo ona o tātou wa mioleanga. Na te tau aveina lea o inga ina ia tātou file mu. E wha lava lona tino I le sasa, ina ia tātou maua le malolonga. Na maliua Yesu I le sa tauro matoe tu manu malo, I le aso tolu mai le tunga mau. Ua soi fua pea o ia, ma fio I le no fuali e whababau. Awana le tu ua I tātou whabei o whanau matu oti. Ua mau o ia whatasi mai tātou e ala I le anganga pa ia. O ia le nā te taitai I tātou e whamamalu ma whataunuina le nei sauninga pa ia. O le pō na whalata I nai lo tātou ali. Ua whaailoa mai e le anganga pa ia e ala I le apostolo Paulo. Na tango a Yesu I le areto a o latou talisua ma ona so. Ua siitia I o latou luma ma whawhetaia e I lona tama. Ona ia tofi leo le areto ma ia whaiatu ia te I latou. E whapei o le areto le nei ua tofi. Lo tino o le a tofi masui o outo. Ia outou whaia le nei mea ma whaamanatunga I atea. Na ia whapea fo I le ipu ina wa uma o na lato wa ai. Wa ia whapea atu. E whapei o le ipu le nei, le ipu o le whengai ngā fōu I lo toto. Ia outou whaia le nei mea ma whaamanatunga I atea. Ia so uma tau te wheinu ai. O aso uma tau te aia I le areto ma wheinu I le nei ipu. Tau te whailoa atu lo uma liu se ia o toia fio mai. A o le a whape nā lava o nau tātou whaia. Ta mama tau te whawhitai atu I a te oe I loa lofa ia I mātou a o mātou wanga salalau. A toa ma le taunga tau le whaalia o loa lofa e ala ia Yesu. Mātou te whawhitai atu I nei I fua o lau fōfuanga. O lau fua I aso uma e ala I o mātou lima mo le tausinga o mātou tino. Whawhitai mo le nei areto. Mātou te ofo I nātu I a te oe. Ia whapa ia ina mo le wha moe le nei aso. I le sua fole tama ma le ala. Ma le anganga pa ia. Amene.
le ainga o le atua e whapei lava ona tofi o le nei aretu. Sa whapei na ona tofi le tino lo tātou wali mo I tātou uma. A tātou a ai le aretu. Manatua Yesu. Tamai whauau ona mātou whawhetai atu ia te oe I lou whina ngalo lelei. E whalelei atu I mātou ia te oe ala ia Yesu. O lona toto na whamalingina e leto e whaluaina. Ua whamamaina ma whapaia ina I mātou ia te ia. Mātou te whawhetai atu nei I fua o lau fofoanga. Whawhetai mo le waina. Mātou te ofo ina atu ia te oe whapaia ina mo le whamoe le nektai au. I le suafo le tamā. Le alo male anganga pa I. Amen. Le ainga o le atua. E whailonga ina e le ipu le nei. Le ipu o le whenga inga fau o le toto lo tātou wali. Na whamalingina mo I tātou uma. Na whamalingina I lunga o le satou. Mo le whamangalo ina o tātou wa masala. A tātou wheinu. Ia manatua leli. Ngai whao atu leu whainga luenga. Lau whamatu. Toelupe 𝗚𝗚𝚗𝚙𝚢𝚑𝚝 𝚑𝚝
tino ma le toto lo tatou wali. Tatou tali sua i le areto. Ma feinu i le waina i le mamalu au ai mai o le ali.